Dobro večer. Nije ozvaničen, nije objavljen i vodi se za sada na ograničenim teritorijama i specijalnim metodama, ali možemo slobodno reći ovo je već rat. Rat protiv nedužnih, rat protiv naše djece i rat protiv svih nas. Ne ubijemo se međusobno ubijeljeni, ubijaju sve nas. Ulične borbe, pljačke, paljevine, to je današnja slika Bijeljine. Naše ekipe nisu uspjele ući u ovaj grad, ali ipak imamo snimke. Nisu nam dozvolili oni kojima ne odgovara istina. Zahvaljujemo se našim gledalcima koji su na licu mjesta bili u funkciji naših izvještača i molimo ih za razumijevanje jer televizija Sarajevo se trudi da ne objavi ni jednu neprovjerenu vijest. Nemojte slušati glasine, ne vjerujte ničemu što ne vidite. Čuvajte mir i nemojte pristati na rat. Ovo je jedan zaista specijalni rat koji se vodi svim mogućim metodama, ne samo oružjem. Čak i iz Ministarstva unutrašnjih poslova se šalju lažne telefaks poruke.